nongeye kuba ikaze twakoze ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose mbifuriza amahoro imigisha ndetse no guhamukaronka mu byo mukora byose nk'ibisanzwe ni wa musore wanyu aho ngomeje kugenda bagezaho amakuru atandukanye tugiye kwerekeza n'ubundi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho iki gihugu gikomeje guseba imbere y'amahanga nyuma yaho President Faci Beto Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wubwe yivugiye ko atigeze ashaka intambara hagati y'ibi bihugu. Ibyo ni byavugiye uruseri mu Bubiligi, ariko abantu bose bahise bagarura amavideo ku mbuga nkoranyambaga niyo yuzuyeho ari kuvuga ngo tuzatera u Rwanda, Kagame azarara mu ishyamba, what ibintu byinshi cyane. Ibi rero ni ibintu yavuze ndetse akavuga ko adashaka gusabira u Rwanda ibihano kuko abona President Paul Kagame imbere ye. Ikibabaje aka kanya nuko umuyobozi wa diplomasi y'igihugu cye, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Kayikwamba Teresa Wagner yanyuranyije n'amagambo yavuzwe na President we Tshilombo. Nkuko mubizi rero u Rwanda narwo dufite umuyobozi wa diplomasi utajya uryiminwa ku mbuga nkoranyambaga rwose yukoze ikosa aguha ibyawe aragukosora arakubwira ati we aha wayobye, aha wakoze ikosa niwe agombaga gukoresha aya magambo. Bamwita Ambassadeur Olivier Nduhungirehe akaba nawe yahaye pole abakongomani arababwira ati politike yanyu mbi niri gutuma mwivugisha ibi byose, amakosa yanyu mwakoze ndetse mukomeje kugenda mukora ni ari gutuma mwitwaza u Rwanda. Tugiye kugaruka rero kuri inkuru ikomeye cyane ibyabayobozi ba diplomasi hagati y'ibihugu bibiri bikomeje guhangana mu bya diplomasi ndetse na politike, aho u Rwanda rukomeje ariko kubiza imbere nkuko bikomeje kugenda bigaragara, by'umwihariko bijyanye nuko abayobozi b'iki gihugu bakomeza kugenda bivuguruzanya ndetse bagakora ibintu bitari ku murongo umwe, bijyanye by'umwihariko na President wa Republika ya Demokarasi ya Kongo usa nkaho agerageza wamungani wa Ange Kagame, asa nkaho yumva ko abaturage be barwaye amnesia, barwaye indwara yo kwibagirwa vuba, yo kwibagirwa bijyanye n'amagambo yavugiye Kinshasa akavugira mu bice bitandukanye nkabuka n'ahandi ubwo yamazaga akaba yagarutse yivuguruza avuga ati reka ngiye rwose stigeze nshaka intambara. Nyamugabo arabizi neza ubwe ko yavuze ko ashaka gutera u Rwanda, yavuze ko ashaka kurasa Kigali, yavuze ko ashaka ko President Paul Kagame arara mu ishyamba atarari we mu rugo. Ibi yarabyivugiye, ariko ageze uruseri mu Bubiligi imbere y'abazungu aravuga ati kundi ibintu bimeze rero nuko ngubu Rwanda, Uganda sinigeze nifuza kubatera. Reka tugaruke kuri Minisitiri Kayikwamba Wagner tudatinze tuvuga byinshi kugira mu Bubiligi kuko nyambaga abantu benshi ryo bari kugenda bagarukaho. Turabigarukaho ubundi tugaruka ku bisubizo bikomeye cyane yagejejweho na Olivier Jean Patrick Nduhungirehe Honorable. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Teresa Kayikwamba Wagner yanyuranyije imvugo na President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wavuze ko yafashe icyemezo cyo kudasabira u Rwanda ibihano ahubwo ko ashaka ubwiyunge. Kuvuga ngo we banyuranyije byagenze bite rero? Mu nama mpuzamahanga y'ubufatanye bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU na Africa Global Gateway Forum yabaye tariki ya 9 Ukwakira 2025, Tshisekedi Tshilombo yavuze ko yahoze yifuza ko u Rwanda babana neza ndetse n'ibindi bihugu by'abaturanyi. Tshisekedi yavuze ko yifuza ko we na President Paul Kagame bakemura amakimbirane Republika ya Demokarasi ya Kongo ifitanye n'u Rwanda bagahuza ukuboko, ariko ko bisaba ko President w'u Rwanda abanza gusaba abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 guhagarika imirwano bagasubira inyuma. Yavuze ati nari nateganyije gusaba ibihano, mfashe umwanzuro wo kubisubika, ntegereje igisubizo cya President Kagame, ariko guverinoma y'u Rwanda yasubije ko ubukangurambaga burusaba ibihano bugamije kurwikoreza imitwaro itari yarwo kandi ko nta gisubizo kizima bushobora gutanga ubwo bukangurambaga. Mu kiganiro n'ikinyamakuru EU Observer, Minisitiri Kayikwamba Wagner Teresa yashinje u Rwanda gufasha M23, agaragaza ko ababajwe cyane nuko EU idafatiye u Rwanda ibihano. Abayobozi babiri bose Burayi bavuga ibintu bitandukanye. Guverinoma y'u Rwanda rero yagaragaje kenshi ko idafasha abarwanyi ba M23 bityo ko leta ya Kongo igomba guhagarika kurwegeka ibibazo byarwo
ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igakemura ibibazo biri hagati yayo n'abanyekongo kuva mu muzi w'ikibazo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatangaje ko amagambo ya Kayikwamba anyuranya n'ayo Tshisekedi yavugiye i Buruseli, kandi ko ari ikimenyetso cy'uko ubwiyunge Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo asaba atari ikindi keretse gusa urwenya rwinshi rwa politiki rwo gutambutsa mu itangazamakuru. Minisitiri Nduhungirehe yibukije Kayikwamba ko ahubwo Perezida Kagame na Perezida wa Komisiyo ya EU Ursula von der Leyen bagiranye amasezerano ya miliyoni 95 z'amayero yo gushyigikira ibikorwa by'uruganda rwa BioNTech ruri i Kigali. Yamumenyesheje kandi ko inkingo uru ruganda rukora zizagira umumaro ku bihugu byombi bya Afurika, ubwo birimo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu cyugarijwe n'ibyorezo byinshi ngira ngo murabizi za Ebola n'ibindi byorezo bitandukanye nka macinya, byose biba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dukomeje ku byatangajwe na Bwana Olivier Nduhungirehe Jean Patrick, akaba yihanganishije Kongo, arababwira ati pole mwihangane, ibyo muvuga ni politiki yo gushaka gushinja abandi amakosa. Mu gihe Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine Therese Kayikwamba yari yakomeje kunenga ubumwe bw'Uburayi ko butashyize igitutu gikomeye ku Rwanda ku birego byo gushyigikira umutwe wa M23, Kigali yasubije ivuga ko ibyo ari imikino ya politiki no gushaka gushinja abandi amakosa. Nk'uko nyine muri cya kiganiro twagaruseho mbere cya Kayikwamba Wagner yahaye EU Observer cyasubiyemo na TSS Monde, yavuze ko EU igendera ku bipimo bibiri mu guhana ibihugu. Akibaza impamvu ubwe iyo EU itihutira gufatira u Rwanda ibihano nk'uko yabigenje mu bindi bibazo mpuzamahanga. Yakomeje asaba EU gufatira abayobozi bakuru b'u Rwanda ibihano, avuga ko hari amakuru yizewe abahuza n'ingabo za M23 ndetse na Perezida Paul Kagame. Ariko mu gihe yavugaga ayo magambo, Perezida Tshisekedi we yavuze ibindi muri Global Network nk'uko twakomeje kubigarukaho. Mu butumwa bwe rero Nduhungirehe we yavuze ati iyi mvugo ya Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo ivuguruza mu buryo bugaragara amagambo ya Perezida i Buruseli. Tshisekedi nyine ni ikimenyetso cy'uko ukuboko kw'amahoro kwavuzwe nta kindi kwari cyo uretse imikino ya politiki yo gushimisha itangazamakuru. Yakomeje avuga ko u Rwanda rushimira ubufatanye n'ubumwe bw'Uburayi, cyane cyane ku mushinga mushya wasinywe ku wa 4 hagati ya Perezida Paul Kagame na Perezida w'inteko nyobozi ya EU Ursula von der Leyen wo gushora miliyoni 95 z'amayero mu gukora inkingo mu Rwanda binyuze muri sosiyete y'Abadage BioNTech. Nduhungirehe rero yongeyeho ko izi nkingo zizagira akamaro ibihugu by'abaturanyi harimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikunze guhura n'ibyorezo byinshi. Byerekana rero ko Kigali yahisemo kwerekana ibikorwa bifatika n'ubufatanye bw'iterambere mu gihe Kinshasa yo ikiri kuganyira abanyaburayi. Ibi bizarangira bite rero? Reka dukomeze tubikurikirane, mukomeze bane natwa no kuri Pilot News TV, aho turi komeza kugenda tubagezaho updates ku rugamba diplomacy politike by'abayobozi batandukanye bagenda bavuga, ndetse n'ubundi busesenguzi bwa politike ku buryo umenya neza isura y'ibiri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibisanzwe rero ni ya channel yanyu, mukande like neza cyane. Yubundi urebye video ukagera ahangaha utarakanda like, ugomba guhita uyikora. Ndabashimiye cyane bakunze ba Pilot News TV, mukomeze mubane natwe muri abagaciro. Bless up.